mwali nsohole ija mahu ngomonawe nsohole yaja ngei mwahindu kaina utosha mana hau hujuzanuka mwali huno wasi ya un conteneur yani 27 tonnes par jour. Donc leo onikor hapa la mwali wa kodinda 14 conteneurs amma huwa livrewa 7 conteneurs babo yorongolo ambayo nsohole jobingando harumwa mfumo babo ngomona maranya kiasi ka nsohole yapuza babo wao maranya wahimi mrondo yani deuzo mana nsohole kaina utosha ndo kasi nyangu nza zireme harimwa iswa shamwali donc babo ngomonao donc zino de habari namna zidio babu ila zishwa zino de namna imara yangu andao mbio hauzungu hainsohole kaisi onehanwa donc ngei shashi janshashi babu kotsaruone seni namna situation idio ya actualité huno mwali mana nsohole ipuza swafi ipuza katini anata problem ya connexion hali atundunga namnya unarfai bar nene hanza silence mwangalizi watukufu wa RTGF deuka ngerivano armai capital ya Fomboni wanadamu wazungwa mwansohole nam bwana ujahuno hauja utapidia upare mwansohole habari zino ngozi talazo fujeji doka wasi na burakia assalamu alaikum anani burakia anda tarakia mba nsohole ija wasi maranya arka tranquille manar karelwa amba tambika ozremao suswani ei wasi wananskar silara kuburia karelo mba nsohole bandaja separaro hao hafifu abilati tambu abilati problem dezi ta zinogoraja zona bano nazungu yani karsi jomba bano ngindara la jeje mana mauri wasikar kardama rimizwa jarambla sina manamlale mpe mana ide nungo idio bano kabusi namna ilio ambango mradi shinda rabusi abu mana ihil nsohole jamahindu parapuri wangu namna ikaomba stambu ikawa wazishi harmai virujine kao ijao ya nsohole kao mangwa yisha mangwa lao nsohole ya basmati hatubenza de ino obligation au ino nukamba obligatoire uyenshi awasi karelo ambaleo jao nini science wale tranquille de kapsi mungu sauti so mangalizo watukufu mwede na wenshi interview ya mwananyasi bano donc dewizo bano wakati kausi mwangu wangu wadao mbio wa tsahau nsohole donc bano no kasi nyangu nsohole yaja kaistosha nge mwahindu wanadamu wananza safe mbomo maikamba nsohole kaisi mwali donc wanadamu watsahau nsohole donc au wanane donc babo bunila 25 kilo tukalna mtosha ngona fanya mwezi le yo mfumo mid babo maranya ngwa miao na utsaha uka direction générale ya urongwe onikori DG wafanye namna ya ukamba ata insohole iparhano namna lazimu ije ike babo mana ino de shahula ikamba
wandu washia o kula suku tambuzo ngeziri para o mana wasipia tambuzo zili para vika oblige erdongo nunua basmati ya karsina mapesa shida nunua basmati mana basmati mjua pia shurushuzo hali babo wasingira arma tambuzo pia kaisina deno kaisina raya kaisina mrua sirikali kaisina mruraya pi yanger tambi hao wasu pia mrua sirikali binger tambi hao hanger miao kwezi onikor general wafanye namna ya ukambata insohole idongo jesi puze armwensi ya komod mana ino de shahula wangu washiao babu na babu elewa babu wasi nyermiao tena na armai onikor mbawa ya mwali wafanye jitihadi zao wajao wakati kamba leo insohole ya waswili ngazi jana nzuani washinde wafanye namna ya kamba tangu washindi wapare insohole na insohole idongo janamna omwei kamba itoshinda ibingwandu armamezi midi miraru atamine babo hizo dezinongo kamba maraia wa onesao wa maraia wa tambi hao wala raia beta atawandu pia kesoswao wa serikali ata opposition pia ngo tambi ata raia tu kamba taitindu wa serikali donc babo zode zinongo babo wasi yerbano ngo monao kia swanadam walio babo watahau magunu ansohole wandaye waenshi babo yode actualité dio bano tsa kota ruone seni wangalizo atuku wone sana mnayamba ikota ya ansohole ya jahuno mwalide ukamba ibavula onikori la mwali wao wakodinda konteneri 14 ama jaibwanda na orambia zi konteneri 7 wande na para konteneri 7 babo yo mwahindu swafimana huno mwali par jour wasi ya konteneri moja babo zo de habari babo wasi yerji para na mutaswari par jour mwali wangu ya konteneri moja ayo mutaswari de babo yo kanyengi ara na babo de namna yo ambarko hamba nuka babo yorongo lamba na kale usija container 7 babo yo mfumo babo yerimba Mungu ka yerimba Mungu ka insoleno itso para shawiri armama mitano ya jaba inshallah taala.